Dördüncü şartı ihlas. Kim la ilahe illallah'ta ihlas menen ayta turgan bolsa gana ağa anın paydası tiyet. La ilahe illallah sözün aytkan vaqtda Allah'tın razılığın kalap gana aytusu kerek bolot. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari rahimahullah rivayet kılgan hadiste aytat: Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ayttı: فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهِ يَبْتَغِ بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ. Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem ayttı: Allah Teala tozok otun aram kıldı. Kim la ilahe illallah sözün Allah'tın cüzün qalap aytkan bolsa, mındaş aytkanda kalыс ihlas menen Allah'tın razılığın qalap la ilahe illallah dep aytsa, mına oşonda oşol pendege tozok otu aram bolot. Başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Es'adun nasi bi şefaati yevmel kıyame men qala la ilahe illallah halisan min nefsih. Adamlardan menin şafaatımda kıyamet günü en baktılısı la ilahe illallah sözün çın jürögünün ihlas menen aytkan kişi dep ayttı. Çın jürögünün aytusu kalыс ihlas menen bolusu şart kılınat. Kalыс bolbosuna mına kalыс ihlas menen aytbosuna bir misal keltire turgan bolsa, kalыс ihlas bolbosa, bunun misalı kapır jerlerde bir kapır bolgon kişi muslime ayaldı, bir musulman ayaldı, жақшы көрüp kaldı deyli. Anan janağı kapır juuçu jiberdi, kolun surap. Bul kızdın atası ayttı: biz musulman üy bilöbüz, biz musulman üy bilögö kızыбызды беребиz dep ayttı. Janağı kişi musulman bolsam beresiңерби dep ayttı. Musulman bolum üçün emne kılıum kerek dep ayttı. La ilahe illallah dep aytuum kerekpi dedi. Anan la ilahe illallah da ayttı. Özün musulman körsöttü. Anın maksatı bul sözü aytuudan oşol kızga üylönüp alуу ele. Bul insan düynölük maksatка жетүү üçün ayttı. La ilahe illallah tauhid kelimesin. Ağa bul aytkan la ilahe illallah payda berбейт. Eger kiyin niyetin oңдо bolsa, bolboson bul aytkanın ağa paydası yok. Antkeni aytkan vaqtda kalыс ihlas menen Allah üçün aytkan yok. Düynölük maksatты közdep ayttı. Beşinci şartı kabul kılуу. Mına uşul kalima dalalat kılgan nerseni kabul alуу kerek. La ilahe illallah'tın manisi Allah'tan başkaga ibadat kılba degeni dep ayttık. İbadat bir gana Allah'tın öz üçün gana bolot. Başkalardan barысы sıyınууга tatıktуу emes, barысы жалган nerseler degen nerseni kabul alуу kerek. Mına uşul sözdü ayttıңбы, arwahtar koldosun degen sözdü taşta. Mına uşul la ilahe illallah tauhid sözün ayttıңбы, emi barıp kabırga barıp sıyınууну taşta. Jana Allah'tın beyti Kabadan başka jerde tawaf kılba. Mına uşul nerseni kabul alsa çınıgı momun boluptur. Ağa la ilahe illallah payda beret. La ilahe illallah da aytıp tursa go birok ağa karşı amal kılsa, men kabul albaymın dep aytsa payda berбейт. Buga dagı misal çıkış tanıuçular. Bular atayın İslamды үйрөнүүлөрүнөн maksat İslam dinine rat berүү, karşı iştөө maksatта oku үйрөнүшөt. Tuğra bulardın arasında Allah'tın kaloosu menen İslam'a kelgenderi var, hidayat tapkandары var. Kebirleri bolsa mına ошол izdenүүнүн артынан İslam dinin hakikat din ekenin düşünüp jetip, anan la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah hakikat ekenin bilip, birok kabul alışkan emes. Özünün mansabынан, aylığından ayrılıp kaluundan, kızmatından ayrılıp kaluusundan korkup öz işin İslam'a karşı ulantışkan. Hakikat dep bilgeni menen anı kabul albasa la ilahe illallah sözün ağa paydası yok. Allah Teala Mekke müşrikleri tuuralı kavar berip ayttı: İnnehum kanu iza qila lahum la ilahe illallah yestekbirun.
егер аларга ла иляха иллаллах деп айткыла дейлинсе текеберленишет дейт. Дагы буга далил сыпатында Аллах Тааланын төмөнкү аятын далил катары келтирүү мүмкүн. Ва ма кана ли муъминин ва ла муъмина иза қада Аллаху расулуху амран ан якуна лахул хирату мин амрихим. Аллах Таала жананын пайгамбары бир ишти өкүм кылса, момун эркекке жана момун аялга бир ишти ыктыяр кылуусу мүмкүн эмес. Ыктыяр калбайт. Аллахка гана ибадат кылынат, башкасына ибадат кылынбайт деген нерсе менен чектелип кабыл алуу керек болот. 6-нчы шарт инқияд. Ал-инқияд эрчүү, моюнсунуу, баш ийүү. Мына ушул ла иляха иллаллах сөзү далалат кылган нерсеге моюнсунуу керек. Ооба мен кабыл алдым деп айтса го, жогорудагы шарттарды аткардым деп алып, моюнсунууга келгенде, баш ийүүгө келгенде, баш ийбесе, эрчибесе, моюнсунбаса, бул ла иляха иллаллах сөзүнүн пайдасы жок. Кабыл алдым, чын жүрөгүмдөн айттым деп алып, баш ийүүгө келгенде баш ийбесе, пайдасы жок. Бул шарт эки топтогу адамда табылбайт. Мына ушул калиманы айтып туруп, ширкке түшкөн инсан бул ла иляха иллаллахка эрчиген болуп саналабы? Жок, албетте. Ширк бул Аллахка ибадат кылуудагы шерик кошуп сыйынуу. Ла иляха иллаллах мааниси Аллахтан башкага ибадат кылбоо деп айтып жатабыз. Бир гана Аллахты ибадатта растоо, татыктуу деп билүү. Мына ушул калиманы айтса го, бирок ширк амалдарды кыла берсе, бул сөзгө эрчиди дейилбейт. Шарт табылбаган экинчи тайпадагылар кимдер? Ла иляха иллаллахты айтып туруп, динде бир амал кылбайт, намаз окубайт, орозо жок, же Аллахтын разылыгы үчүн бир салих, бир жакшы амалы жок. Аллах үчүн амал кылбоо бул момундун сыпаты эмес. Ва якулуна аманна биллахи ва расули ва та'на сумма ятавалла фарикум минхум мин ба'ди залик. Алар айтышат, Аллахка жанан элчисине иман келтирдик, баш ийдик деп, анан кийин эле алардан бир топ мындан жүз буруп кетишет. Аллах Таала алар тууралуу ва ма улайка бил муъминин, алар муъмин эмес дейт. Ла иляха иллаллах деп айттыбы, бул сөз талап кылган нерсени аткаруу керек болот. Аллахка моюнсунуу керек. Ла иляха иллаллах сөзү талап кылган нерселерге моюнсунуу керек болот. Ва анибу иля раббикум васлиму лаху. Аллах Таалага кайткыла, моюнсунгула деп айтылды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген бир хадис, кээ-бир алымдар заиф хадис деп айтышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ла ю'мину ахадукум хатта якуна хаваху табаан лима житу бихи." Силерден бирөө иман келтирген болуп саналбайт, анын напси, каалоосу мен алып келген нерсеге эрчимейинче. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген нерсенин эң абзели бул ла иляха иллаллах, мына ушул нерсеге эрчимейинче. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген эң абзел нерсе ла иляха иллаллах. Мына ушул нерсеге эрчимейинче, моюнсунмайынча момун болбойт. 7-нчи шарты ал-махабба, жакшы көрүү. Ла иляха иллаллах ахлини, елини жакшы көрүү. Ла иляха иллаллах ахлини жаман көрсө, ал момун болбойт. Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману ман яртадда минкум ан динихи, фасауфа я'ти Аллаху биқауми юхиббуху юхиббунаху." Аллахка иман келтиргендер, силерден ким диннен кайтып муртат болсо, Аллах Таала жакында бир коомду келтирет. Алар Аллахты жакшы көрүшөт, Аллах аларды жакшы көрөт. Ким силерден муртат болса деп туруп, анын ордуна Аллах жакшы көрө турган коомду алып келемин деп айтты. Муртат болгондору бул Аллахты жакшы көрбөгөндөрүнө далил. Анткени алардын ордуна Аллах жакшы көргөндөрдү алып келемин деп айтты. Аллахты жакшы көрбөө бул муртат болгондордун сыпат экен. Мына ушул 7 шарт болгон кишиде, мына ушул 7 шарт табылган кишиде ла иляха иллаллах пайда берет. Мына ушул 7 шарт тозоктон кутулуп, бейишке түшүүгө себеп болот экен. Бул шарттар ар бир инсан өзүнө өкүм кылсын, бул шарттарды бир карап чыгып, бир окуп чыгып, өзүнө бир өкүм кылсын,
өзүнөн бир сурасын, мына ушул ла иляха иллаллах сөзүнүн шарттары менде барбы же жокпу деп. Эми бул шарттарды 1-2-3 деп жаттап алса, же айтып койсо, 5-ке кирет деген эмес. Кебир адамдар бул шарттарды санап бере албайт го, бирок амалында, жашоосунда бар. Шарттарды жатка санап бере албаса, алар тозоксун деп айтылынбайт. Мына ушул нерсе, мына ушул 7 шарт момундун жашоосунда болуусу керек экен. Мына ушул 7 шарт.